Nije moja Marija umrla od pjegavog tifusa u banji, već na ratištu, među bolesnicima. Na ratištu. Čega se nagledalo, jadno moje dijete, prije nego što je sama oboljela. Ta njena pisma, šta je sve upisala? Takvu patnju da neprijatelju ne požališ. Mlada. Nije ni za udaju stasao, kada je pobjegla za brata. Šta će sestra kaže, nego za brata otišla da ga čuva. Bolje da ih nikad nisi ni imala, kad odu prije tebe.